Алейкум селам. Ајде. Ja. Live si je mislinao. Od odeske da. Правен тумари Курања, англедате почмина. Суратул Ен'ам. Шелу кова е Ахмед? 116. На. 112. 112, tamam, 112. Odotар дева ми какера, каси си бесим коркут? Кола страна? Страната ли 142. 142. Суратул Ен'ам, яни бесим коркут о Курања каси силе, страна 142, Шелу Сарандудуј. Шелу Сарандудуј. Иншаллах, ди одотар дева ми какера, котар суачилем, те почмина па кој кавал, не кавала, мате мате задржи намен, затем ваќе ги соске чаве авена кодру мотане, ама тамам одотар деваме какере иншаллах. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Elhamdülillah, thumma elhamdülillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Cemaati muslimin, Allah eskoro rahmeti, Allah eskoro bereketi, Allah eskoro magfireti, upral tumende, upral amende ne kovol inşallah. Kur'an eskoro hidayeti, upral tumende, upral amende ne kovol inşallah. Ya Rabbi, kerameno dolendar koji o Kur'ani pravilno kao kujina, ka čitina, kerameno dolendar koji o Kur'ani pravilno ka haljova, hem kerameno dolendar koji o Kur'ani pravilno ki praksa kana, yani ka dživla kera. Šukara alen ko pandajek časi toramaro projekti anafkerdosar čitinganli o Kur'ani. Avdijesjem bišu 3 septemba 2025 godina devami ko sura En'am, yani šofto surata ro Kur'ani azimushani šelu dešudujto ajeti. Avdije, ka družina amen akale ajetea, avdija ka penjara akava ajeti, avdije sar ka družina amen akale ajetea, sar kalale sar amal akava ajeti, sar ka penjara akava ajeti, inşallah agar da komaro civdipe ki praksa yani te civlakera akava ajeti. Komire neko tefsirska časjeva kerava sina agar si pučive da li o Kur'ani o ajetija panda sar vahji avena. Puče nama sina agar nekogaš nekobor učenjakoja agar bešindor puče na hođa da li o ajetija panda sar vahji avena. Ime makerava. Nekaske panda o ajetija, kuraneske ajetija sar vahji avena. Eke avdije amen yek ajeti te načitingem ili pa nasiklilem ili pa našungem te avdije prvo puti šunaja akava ajeti te amen prvo puti akale ajeteja stretninaja amen koama rođivdibe značnala akava ajeti amenge vahji koama rekalbija avala. A yarda znači o vahji devami kerela. O vahji devami kerela. Suratul En'am šelu dešuduj to ajeti. 112. ajet sura En'am. So amenge
o Allah Celle Şanuhu vakirallah. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ صدق الله العظيم. Ко превод, ајар, овде е прво романека читина, после некобор јавер преводија, ка пробината читина, текерален заедничко те преведина кава аети, а меѓу Allah Джелле Шануха кава вакела. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. Еки ајар, сваколе јеке пегамбереске, кергем таро шејтанија мануша хемџинија душманија. Адувен душманија кергем, не? Адувен. Кола јеке шужакерена пире ховавне лафија. Јекеја, значи кате ба'духум иля ба'д. Јеке, каршијаја, јекеја, ава опревотаѓар, јекеја сокерена, шужакерена пире ховамне лафја водушевно. Ањара кена шуже лафенсар сотекерен акатева керла јухи, авалатор лафи вахи. Авалатор лафи вахи, ани тешепотинен котумаре калбија со ховамне лафија. Ховамне лафија. Саве лафија, адла лафија комен шужакерде, водушевеме лафија. А те мангела сине о Аллах, со о Аллах те мангела сине, ола одова канашти сине те керен. Одолеске да муклен, олен коркори песке, пире ховамне ифтиренса. Allah Celle Şanuhu vakirla amare peygambereske Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eske. Perfekt, prevedimo. Ајакана јек пути. Сука преведим. Ајде калам, прво германски кала, ајде јек германски кој ка читина, таро чаве. Сандро, ајде читина менге. Каскоро Курани си ту Сандро? А на нету Мухаммед Есад, не? Окей, читин, Марксени. Читин ле скоро Курани. 112. Ne? 112. Ja. Und so haben wir jedem Propheten einen Feind gegeben. Satane aus der Reihe der Menschen und der Djinn, die einander mit phralerischen Reden betören. Wenn dein Herr es gewollt hätten, sie es nicht getan. Darum lass sie, was sie an Falschen ersinnen. Ja. Ајде македонски, ајде Гулхан. Бисмиллахиррахманиррахим. И така, на секој пратеник му поставивме непријатели, шејтани од редот на луѓето и од редот на джиновите. Тамам. Тие се пренесуваат еден на друг украсни зборови, за да завидуваат и измамнуваат. Но ако твојот Господар посакуваше тие, тоа немаше да можат да го сторат. Затоа остави ги нив и лагите што ги измислуваат. Качетина да босански или? Ајде. Тако смо сваком вјеровеснику непријатели одрживали. Шејтане у виду људи и джинова, кои су едни другима кичене беседе говорили да би их обманули, а да е Господар твој хтио, они то не би учинили. Зато ти остави нив и оно што измислају. Тачно. Значи, дикаја дека сао курања машкарпестетане слична о преводија, на нелен баре разлike коленгере преводија, одолеске да читина ако повише чибја, те дика дали некој
таро преведувачија, таро акала курања со превединге ко повишето чибја, дали си нековор разлike. Нормално и си разлike, ама на недобором баре разлика за мате халовелпе акава аети. Ама ки суштина, ко лакоро логично халоибе и порака со монгелате вакерел, заедничко сарине дикаја дека и пораката ни исто. Машкар са опреводија куранескере. Кана, харица подетално те гелем, која кава аети, интересантно за те права маре гоѓа нешто која вер правција таро акава аети, нормално акава аети тано јасно суи, وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. Yani agar amen sokerge Allah Celle Şanuhu svaku yeke peygambereske nasama mare peygambereske Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemeske yani sahe peygamberenge kerga so düşmaniya save düşmaniya şeytaniya taro manuşa hem ciniya diken akana ulafi şeyatin akate na nea dalla şeytaniya so amen kja mari godi is amen stikovito kerdo şeytani. Ket me tu menen gja kana kava kera şeytani tu men odma so razmislile na Şingencar Porikaja neli su isilja alaja sarteva kera vadale Kosoli sarva kera pode Šipkaja vi sarva kera podoja Grebulka. Ki agar ki amari tradicija ko amaro keri ve lafi ko amari civilizacija naročito ko romani civilizacija ket kerila pe şeytanin dar lafi amen odomačivaya ki amari godi ne ama diken o Allah Celle Şanuhu ve kerila amen kergen düşmaniya şeytaniya kolatane Koblike manushen goro heme cinen goro. Diken, šeitani dano svojstvo. Samo svojstvo, negativno svojstvo. Svojstvo koja protistavirala be protiv očačipe. Svojstvo kova mangela te negirinel o čačipe. So, svojstvo kova mangela te manipulirinel народо. Својство кога керела бути лескоро его. Својство кога мангела лескери бути тоа секогаш или ов секогаш тоа ко право. Иако на не ко чачипе. Шејтанискери бути зате на кајавани. Со и ов те дикелпе секогаш ко право. Ама да не од ова аргументи тано тачни и на не тачно на келе улога. Важно месте овав или миро лафи или па миро вакерибе или па миро аргументи Теджа, тоа волко право, месиум ко право. Асавко дихибе, асавки логиката и сјамен, тега нямен сосјем, манушикане шејтанија. Кога сјем душмани, пегамберескере, душманија, хем Аллахескере, душманија. Значи, и сјамен мануша, те исилена кала својствоја, те исилена кала карактеристика, со акана на бруингјумлен, тега ни адала мануша сојтане шејтанија. Адла мануша тане шејтанија. Те амен дикаја или пародаја о чачипе. Мислиндор дека карака о чачипе со вакелапе истрага премал о чачипе и истрага премал о чачипе те грешингем да о Аллах Джелле Шануху напишнала менге гунахи џанен али одова. Те почминген те керен нисави истрага. Форшунг, германски вакелапе. Ко форшунг ја ти клила да грешка, о Аллах напишнала те менге гунахи. Суске со понодори како керено форшунгија, со понодори како керено истраги, кавен джико точност. А дали ске да напишнала те менге гунахи. Ама те ту мистингјан дека бизони са во форшунг, бизони са во читиве, бизони са во истраживе, а ве и вакереја, акава тано чачипе, акава и тано точно.
Tegani tuti situação que günahya ko Allah kerala tu düşmani heme peygamber skoro heme Allah skoro. Eke akate Allah Celle Şanu ve kerala gel. Eke agar svako eke peygamber eske kergem yani şeytanya tes manuşa kola hem manuşa hem cinia kola tane düşmanya. Allah düşmanya. Kola yeke şujakerena pire hovamne lafya. Sokerena kala o kola koy lengoro ego, lengoro kibiri, lengoro çalomi, lengeri lubomora. Bagyen o Kur'an-ı Kerim'de nikat naştikte ove taven koçaçi pe teisitumen lubomora. Bagyen teisitumen kibiri, teisitumen ego. Jektaro najpare treba kirava ger sonnegirinela sine ovaki Allah skoro so na dozvolinela Allah skoro vaki te prifatineta no soi tiro ego. Te amentaro ego. Te gani aeti da namangaya. Te shuna. O manush aeti çitina la menge? Kuransko aeti çitina la men mukayo kuransko aeti va kire akate ko akava kitabi akava alimi akva va kire. Soske yagana mestotele e Kur'ane skoro aeti sardokas tu na le Kur'ane skoro aeti dokas tu lea zatiro ego. Te zadovoline tu lea e alime skoro kitabi sov pishinja tu lea le sar dokas empakaya kodvalil poviše za razlika taro Kur'ani. E ki Allah Celle Şanu godvava kirala menge so kola yekea soka kerena dula düşmanya dula şeytanya dula manushikane şeytanya em cinengere şeytanya soka keren yekea maşkarpeste kaşuja kerem şuje govorensa pirelafia. Znači sia savke kitapja kola pishingelen şuje terminensa şuje lafensa şukar retorike. Isi hođija kola kerena lafi šukar retorika isilen i ola šajte bikneno hovamno dini bud pokolaj za razlika taro čačutno dini Kur'ane skoro. Umanuša avdije bazirinena pe na bazirinena pe tar umanuše skoro muj so iklola sova kirala janena sko so bazirinena pe bazirinena pe sko izglete manuše skoro so ko internet, ko socijalna mreža i kljola, te i ovi sile brada, te i sile arapsko nošnja, te či jabeske, ali ja sarteva kira, tradicionalno arapsko kulturno nošnja te či ja te uravdjape, o manuša kapakjanleske bez razlika so i te vakerel. Pa harica te pagjakerja pičip sar arapsko. O dijalekti te bari, te pagjakerja harica pičip, mašallah. Ama soy kilota role skoro moj. Dali adama so ova kergale argumentirina pe kuransko ayeti Allah eskere kelame adiker kana o продолжение таро ayeti ya so kavakera mengi Allah. Dali odova ka shay e Kur'an Allah eskere kelame te ol argumentirimo odova men napučajame. Ama važno manuši sile bravo. Меја кама приветин гюмлем халален, ко миро приватно дживди песадо бором берж ходжалуко керава, валлахи биллева керава. То олмасине брада. Ем то олмасине адеја ношња. Оде арапско традиционално ношња. Джанена ли кобор джене манка пратинен масине. Ко социјална мрежа или па ковор баро джемати ко синеаме. Важно соске и сима брада. Окоја пути кубор или кубор пути тумен одова джанена веќе кубор берша каја акава тефсири керајале. О прво негације со авената ромаро джемати таро социјална мрежа со авола, саво оџабе акава бизи брада. Саво оџабе акава би джанена тога јек периоди синема ке дуравал масине ки кравата, ки машна ем ки стадик ке даваја сине кој се тинела пеа дава, нели? Саво акава оџабе ки кравата кокова јекчак пишинја свако пути и клола модна ревија си кавала. Онна дикела да вас омема керама, онна дикела да Аллах скоро келами, Аллах скоро вахи превединаја,
ovdi kela miri nošnja, ovdi kela miro izgled. Eke akavava kela o ayeti. Adla düşmanya e peygambereske, adla şeytanya. Kolatana düşmanya e peygambereske, heme Allah eske. Ondan sonra kirna arakena asafke metode. Teşay odoman soğan kerena lafi, hovavno lafi. Odoman iftira sokaçiven upralo Allah. Te bitnelle şuka tumenke. Tiklo şuka. Eke Allah da baba kerala kakava ayeti. Kola yekea sokerena şuje lafensar hovav lengoro hovavne lavia tumenke dena. O Allah продолжи Allah сова a te mangel sine o Allah ola odova da kanaşti sine te kere. Te mangel sine Allah odova lendar kaçina al sine. Allah mukela. Allah mukela. Ja kana me puštum. A kavai normaliteti ko amaro pučive. Esus ke Allah mukela. A što nas zabranila? Što mu Allah mangela u čačutnu diniti? Što Allah ne zabranila? Halalen. Te Allah na muklak, Allah hovavne šeitanen. Te na muklalen. Te gani kotar kađana soju čačipe, sona ne čačipe. Za o čačipe te džanelpe, morate postojnelo hovajbe, običačipe. Halalen, o šužipe za te ceninelpe, so trebalo to ovo? O bišužipe mora to ovo? O grubo to ovo? Sa te šaj o šužipe te cenine. Te na ne, te i te sjem sa šuže. Tega ni na ne te ovo razlika. Mora to ovo grubo? Kana nakjerava lafi, ama o grubost morate postojnelo, za te šaj te cenina, za te džana sa još šužipe. Znači morate kljuven Allah šeitanja, akala hovamne, iftire sokačiven upravo Allah soske, za te šajte razlikujnelpe. Vistina и невистина. И вистина. Те на неакава, дали ски Allah да кела мукен, ме акава темангал сине, ме ка забрани навсине, ама мукава сои за те шајту мен акава те халовен или па за те шајте разликујнен сојо чачипе таро би чачипе. И акана ама акава да исјакана сарка разликујна о чачипе таро би чачипе. Шајли сако е джено те разликујнел. O bakro šajni te razlikujnal. O guru šajni te razlikujnal. Znaš ti? Koji šaj? Kasi sile godi. Allah dingamengi godi soskja. Akana soskjo Allah dingamengi sves. Soskjo Allah dingamengi inteligencija. Soskjo Allah dingamengi godi. Za te šaj te razlikujnao čačipe tarobičačipe. Te amena mari godine upotrebinaja. Te amena mari godina džanaja te čitina, to je samari godi na mukaja abuti te kerel, tega ni isto amen da kastedina akale hovamnen. Sos keleni silen šuže lafija, sos keleni silen sarteva kera vodüşüme lafija. Ama harica manuš godi ko upotrebinel, manuš harica ka razmislinel pire gogjaja, ha kadike pasuinela li akava na pasuinela, akava čačipe ili na ne čačipe. За тумен пошкарте халовен ма мора кава те повторинав. Дикен джемати муслимин. Лен тумен дар саринен дар пример. Ама речаве кола барилеки Германија кава на джанена. Мислнава дека и приказнатари црвен капа. Рот кепче. А кате да и пенџарутни. Затем го свет, цело свето и пенџарутни. А менге, ака ја приказнатари црвен капа, ко тикне берша, то есть ки градинка, вакерена си неа менге. Читинена си неа кава род кепче. Со вакерела си не дотеко род кепче. А кана сетина ама, тумен да требала те сетинен тумен, и род кепчен кет гели, ки пи баба, со кер ге о волко, Hala e baba i... на халя е чија. Ja, isto. Халяла. После со кер ге о волко, Суќа, уло добором жедно, гелоко бунари за паните пиел, цар, пел оли сожена масо, и англел те пиел пани, чинга, тароле скоро воги, и клили црвен капа, еми клили и баба. Дикен, ја мена кава, радојна јасина, мена, пале мачин, асилечи. Којек периоди ке барилија мар интелигенција, ке
халилем дека наштија савко нешто те случинал бе. Шајлите пак ја приказна више. Са, меко мире бершан пак ја азине су каква чачи петано. Ема нужа пак ја на банда ко Фейсбук ја, ко социјална мреже, сар, окова сарва керела пе, ја анаконда диклюм окова пут, ја анаконда халај еке мануше, ола чингеја неконда, мануши клило састо. Халален, логичко. Употребилен тума, ма овен црвен капа. Ма овен панже шове бершенгере го јаја. Джанина ли казаво крав тано од ова ке до сапхагело кокала. Омудариле па накави. Омударила ли па накавила? Нахала. Ама манша, клило еке там. Дживдо. Насипи. Викена. Значи, и амен која савке видеоја, која савке на Хриштија, па каја. Соске ода шужакерена да ма палал чивена музике да, палал мукена куранска аетија да палал. Мануш ни саво случинала пе нешто в куранско аети, тоест мукена куранско цитатија, некој читинала Курани, или халица поемотивно, со кело од ова емоција, воодушевила. Саро аети со ова керела. Со керела прелепшинела и фитна барја керела. Тежај поколај ко тумаре калбија овахи, јуха. Аети со керела јуха. Тежај ја дала со лама керела ко тумаре калбија пошкартанте аракел. Аети ја дала ова керела. И со керела барја керела тумаро душманлык опрало Курани. Ачно ајарда пралален. Те пакјандилем какаласа. Некој послем чачете читинел аменге Курани. Чачео чачи пе Аллахе спуроте читинел. Амен канаштите пакјава етија текани. Соске добором беш читинге аменге приказне. Добором беш барја кергјамен со несаве легенде. Со измислотице. И кетка читина кана ети. Паро. Cennet li kobor paros ine mange angleder dešu duj besh, angleder dešu panj besh te vakeravili pokasno na jna kobor ket shungjum taro hoje taro bayrakli ili yaver profesor doktorja ket shungjum da o peygamberi mucize nasi kakya. Cennet kobor paro alu mange. Sarşayo kana. Добором бершамен сиклилемо пегамбери муџиза си камја? Аканан тароек пути иклило пегамбери муџиза не си камја. Иако мушрико ја мангена си нелеста. Ке читинаја аетија. Суретул Ан'ам читинген джакана реслема кала аетија тутаро суретул Ан'ам. Сова кена? О мушрико и кет кародин сине таро пегамбери муџиза сова кена. Mes humanos, me da šajte si kavav, salde ili te vakeram, saldo od vas o mange, objavine nova. Likena, te barilem hovavne dinea. Te barilem hovavne prikaznen sar, tegani bud paroi, tegani o čačipe te halova. Eki Allah va gerda vakela, muklen olan nega kerel nafi te šaj, сои те разликујнел пе очачи пе таро ховавне ифтире. Акана сарка халова пандек путјава ја кодва. Сарка аванџи ко те халова одла ховавне ифтире. Те амен амари годи употребингем. Те амен не употребингем амари годи. Те гани гелем нашал дилем. Гелем панда на одорига пакја ја кодва со натребала те пакјалпе или па аргументи Аллаја од ова со натребала товол аргументи. Кошелу дешу трито аети, Аллах джелле шануху вакерела ајар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يؤمنون بالآخرة. Hem okola dikera kana akava edi amare kiçme bangarela ama koy sarka çitinel akava edi. Hem okola koy lengere kalbia napakana ko ahireti
те циден, те тагуинен, баши са одова, те овен задоволно е ховавибнаја, тега ни олата не задоволно е ховавибнаја, те шај девами те керен, а дава со ола керена. Тоест, ола со нашти те доресен. Ме агар преведингјум, ајде, ти дика о гаджо сар преведингја, ајде прво јек, ајде о босанско те дика. Бисмилла. И да би срца оних кои у онај свет не веруju била склона томе и задоволна тиме, и да би починили грехе кои су починили. Зато шајти керен. Оно дорига девами, а дава гюнахја со ола керге. Ајде германско, кој ка чита на германски? Damit sich ihm die Herzen derer zuneigen, die nicht an das Jenseits glauben, lass sie ihr Wohlgefallen daran finden und lass sie an Untaten verüben, was sie verüben. Ајде македонско. И за да наклонат кон тоа срцата на оние што не веруваат во ахирет, и за да бидат задоволни со тоа, и за да продолжат да го прават она што и онака го прават. Кој девами ка пакјал која кала ифтире? Продолжението ракава ети. Ака наме тумен пучава тумен. Кој ка пакјал која кала ифтире? Кој ка задоволинел пе акале приказнен сар? Кој ка задоволинел пе акале ховамне легенден сар? Кој ка задоволинел пе? Окола кој ленгере калбија на пакјана ко? Ахирети. Значи дикен, окола кој пакјана ко ахирети, ола на ете пакјан која кала. Ифтире, која кала ховаива. Која кала ховаива пакјана салде, окола кој на пакјана ко ахирети. Одговор Allah е скаро. На немиро одговор. Значи, кој слединела кале манушен? Кој слединела е шејтанен? Кој слединела е румиме мануш, е душманен, е Аллах ескере душманен? Кој слединела не? Окола кој наверине на ко ахирети. Акана колай лаја амен акава. Лес бут лой лес макава лаја амен. Ја оџа амен пакеја ко ахирети. Сар пакеја амен ко ахирети, само лафеја. Амен ко ахирети пакеја салде лафеја. Салде со скамен и сјамен одова ко панчто иманско шарти. Јектаро иманска шартија, сојтано јектаро иманска шартија, те пакјан ко ахирети. Ама мануш те пакјан дело ко ахирети, ка слединелни акале душмане. Мануш кола ка пакјал ко ахирети, ка слединелни акала ховавне буќа. Кола шуже лафенсари прекерде туменге. Ка слединелни? Мануш те пакјал ко ахирети, халален. Валлахи, те пакја амен чачутно ко ахирети, амен гунахина не те кера. Амен харамија на ете кера. Соске, пучаваман, соске на ете кера гунахите пакјан дилем ко ахирети. Соске джанаја та исанкет кај клован гал ко Аллах кова пучле акалестар. Джавапи требала те да. Акалеске. Правилно мануш кој пакјала ко ахирети, обмислила та исански од кет камерел, од ован со кјакаја дуњаја керела, та исан ко ахирети од оле букјаке джавапи требала те да. Одговор требала те да. Амен. Те пакјан дилем ко ахирети, амен о муслимања, кова авдиева кераја амен муслимања, миек ангуно шартитано те пакја ко ахирети, пучава тумен, пучава ман, пакја ли чачутне ко ахирети. Садоборем гюнахенсар пердесием, садобором ховавибнаја пердесием, садобором манипулириве пердесием, са лошнане, а тева керава јар, лошноне, мислен сарсием перде, и амен вакера ме пакјава ко ахирети. Прала ту те пакја ко ахирети, ти мисла на етово лошно. То не е ти на етово лошно. Ти пракса на етово лошно. То амени на етово лошно. Манушкова пакјала ко ахирети, валлахи чачутно ахирети, на само намази мад наете мукел, на само намази.
Амен, тек туку намазија. А лоли овак ти покасно кълдина јале. Ајде, ака не ки бути си, амен. Амен. Те пакјат чачутно која хирети, а герва керава коне са ведерсија. Амаро шеротари сеќда на ете вазда. Амарева статари дува на ет телете мука. Кана Аллах ва керге аменге кој паќе Аллах која хирети. Кој? Салде окола кој пратинена и очачипе. Ола кој пратинена очачипе, ола паќа на која хирети. А окола кој паќа на ко шејтанлу која, ко ховајбе, ко ифтире. Леске, ова хирети, на недобором, важно. А кава, кој вакерла? А кава ети вакерла. Шунген, нели? Халиле макава, нели аети. 114 ает. Бисмиллахир-рахманир-рахим. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. Terodaf averli sudso, teroda yaverli hakimi, akate vakerla hakemen, teroda yaverli hakimi, canına soy hakim? Sudija. Teroda yaverli sudso osventaro Allah. Ket ovitano od ova koji tumenge bičalga jasno kitapi. Okolenge kaske so bičalga kitapija, ola janena čače koji tano, koji kaj o Kur'ani tano bičaldo kitapi taro Allah. Hem ponikako ma oftarodla koji sumninena, tumen sopakjana, ponikako ma oven taro okola koji sumninena, istumen sumnja upralakava kitapi. Ај кавако тефсири, ајде читинен прво, ајде македонски или германско ка почнеме. Ајде германско прво. Ајде кој ка почне? Германско е. Soll ich denn einen anderen Richter suchen als Allah und ist es, der euch das Buch klar gemacht und herabgesandt hat? Буцигарена кочитибе. Ај. Теродавлија вер судсо, освено Allah. Кава, хајде. Вајда. Und jene, denen wir das Buch gegeben haben, wissen, dass es von deinem Herrn mit der Wahrheit herabgesandt Кој wurde. джанена? Окола кој читинено помнутне китапи, ола джанена со ској китапи тано праведно китапи. Deshalb solltest du nicht unter den Besteinerten sein. Dobro, te Zweifler, meine Beschilde. Ich die Rasche. Ајде, Zweifler ist? Zweifler. Сумња. Zweifler. Ајде босанско. Зашто да поред Аллаха тражим другог судију, кад вам он обравljuje книгу потанко? А они којима смо ми дали книгу, добро знају да Коран обавljуju Господар твој истинито. Зато ти не сумњај никако. Ајде македонски. Исто je кајка. Ако? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Зар, освен Аллах да барам судија, а тој е оној кој би го објави книгата разјаснета. А оние на кои ми ја дадовме книгата, знаат дека таа е навистина објавена од твојот Господар со вистина. Затоа не биди меѓу оние кои се сомневаат. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. Терода аверли судсо освен таро Allah. Аменге вакерла, пралалем. Амен сорода ја вер китапија. Судсо ја вер китапија. На Курани. Амен Allah искоро келами народа е судсо. Амен рода илми халија судсо. Амен рода историја судсо. Амен рода о хадисија судсо. Амен рода о фикија судсо. Аковали ми со мунафиклуко керај.
Аквали ми вакергјакава, оквали ми вакергјакава, джанина со вакерава. Ке вакерава мање некој, аквали ми вакергјакава, оквали ми вакергјакава, аква джанија сој. Аква и деди кодулук. А гја ми анавале. На шунгјола лош ама деди кодулук ја. Аква вакергјакава, оква вакергјакава. Ем никој на неко коправ. Тумен Кеде си тумен акава кетапи? Кеде онма бичал акава кетапи? Тумен само суцо јаве родна. Само суцо. Ама дикино продолжение со ова керала. Ензеле илейкумул китабе муфасселен. Кет офтано од ован кој тумен ге бичал јасно кетапи. Тумен си тумен јасно кетапи. Амен со ова кераја, акали китапеске, му кенакава кетапи нејасно тано. Нејасно, затем на халјовајале, наштите халјовенле, амен каджа јавер китапија качитна, јавер китапија, пошукар ка халјова, него ли Аллах е скоро китапи со ка халјова. Надорестен те халјовен, ама јавере, мири годите, со мету менге вакерава, дорестен те халјовен. Значи, мире лафија дорестен те халјовен, Аллах е скере лафија на сиен здрела, те вакерав, тумари година не здрело. Allah kva podsjetila tumen, ne? Tumen kas rodena sudso. Kas rodena ne sudso maškar tumende. Ket me tumenge jasno kitapi, bičaljum, navakela, nejasno kitapi. Bičaljum tumenге jasno, нажадали преведин ја гјародоте. А каде панда пошкар преведим? Аха. Зашто да барам друг судија кога тој вија објавува книгата во детали? Во детали? Муфасселен, значи детализиримо објавин ја туменге о китапи. Тумен кајџа нема ке накава на некој китапи, акава наштите халјова, акава нејасно аменге. Значи проширимо, насамо објаснимо скроз. Значи деталиримо, објаснимо. А тумен джана јавер китапија, тумен родена јавер китапија, тоа туменге суцу, аква кергио јаудие, аква кергио христијања. И после со керге мешинге од еврати. А вере лафенсар, мешинге и Библија ја вере. Манушика не лафенса. Ака мешинен, суске, мистиндор дека незадоволнота на Аллах е скоро келами, значи нејаснота на Аллах е скоро келами, и со керге акала писателија Матеј, Лука, со керге образложение и Библија. Образложение и Библија. Ленгоро образложи бетари Библија со уло, Аллах е скоро келами уло. Девле скоро китаби уло. Ленгоро образложение. Матеј, Лука. А јали? Сарагана тебе керам, Фахрудин Рази, Табери, Сатеч, и те вакера накола Аллах е скоро китапи. Наве пралали ракаве образложение. Ама, ке цакава вола, ко Байрактар Байракло тефсир вакерла, о Куране образложено пе, аети образложено пе. О Аллах те на каква ети, покасно која версуло исто на аети, пошкар образложено ле. И сите шај. Шај. Пример ки сура Худ, пешуекто аети, прво аети, почминал Аллах, елиф лам мим ра, хем објаснил книга чии аети се цврсто утврдени, а потоа детално разјаснети од мудрецот и се известниот. Значи, детално објасниме таро Аллах акала аетија. Амен, валла камаро дживди пе жалинама коркориман, емсамаре прален жалинама. Со више о Курани со керген Байрактар Байраклова керла какава тефсири чакова аети читинела ле спомнинела лен. Амен акава Курани со кергем таро амаре васта и калгемле. Амен акава еке ко исто аети вакерла. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. يا محمد
tiro narodo, tiro kavmi akava Kur'ani ikalgale taro vasta. Muklale taro vasta. Yani muklale Furkan trianduto ayeti. Furkan trianduto ayeti. Sokerga peygambereske vakilla. Tiro narodo ya Muhammed Tiro narodo. Šajte čtinelle. Suratul Furkan trianduto ayeti. Und der Gesandte sprach: O mein Schöpfer, mein Volk hat wirklich diesen Koran ganz und ganz vor sich gewiesen. I kalgale daro vasta. Ajde македонско. Бисмилахирахманирахим. И рече пратеникот: Господари мој, навистина, мојот народ го остави овој Куран. Muglea kama Kur'an'ın gelu koyver kitap ya. Pralalen gelem koyver kitap ya. Gelem koyalimen gere kitap ya. I kalgemle taro vasta. Kedme tumenge bi çalgum jasno ki Kur'ani. Ki tumen soske rodena ja ver svedoko. Tumen soske džana koja ver kitap ya. Soske vena saro Jahudije. Soske vena saro Hristijanja. Kedi si tumen jek kitapi. Ezbabu nuzultano. Kod vas o Jahudija avena emo Hristijanja. To je sa Jahudija avena je pejgambereske vakerina. Šali to vola menge neko ja ver svedoko. Allah vakerleske. Tu ti si Kurani. Kedi si tu vahi. Kedi si tu Allah eskoro kitapi. Kova vakerlo čačipe. Sorodena tu meni ja ver svedoko je. Kova men tut Байрактар байраклова кела кет одоватано одова кој туменги бичалела јасно китапи. Ково пейгамбери да ке образложено си на кова китапи, таро Кур'ани лела сине джандипе. Яни Аллах ескере вахија образложено си на кова Кур'ани. Ема керла ки крајка хем поникако мало второ дола кој ка sumninel која кава китапи. Цидене да ја сумња таро тумаро шерот, значи и кален оде ја сумња таро да шерот башо акава китапи. Аллах премало образложение не саве манушен горо одини со шунава ке да образложенена некогаш одини или не сава етија ке да образложена Vallahi sumnja çivena manki. Kava kitabı. Çeşitli ya kana kitap. Vallahi şayli asaf konuşuyor teki. Ha? Avvala mangi čudno sar šajek devel kovatano adl. Kovatano pravedno. Sar šaj maškaramende te oven kas mangela. Nagradinela kas mangela. Mukel. Халовенам сумангавате вакерам, а? Значи, нашти, некојаш ке да образложи најда не саве ајдија, премал е Аллахе скоро праведност, со Аллах ја ратингја и дуњаја хемса кава со амендикаја, значи, напасуинела, емка чевел туке, сумња. Ама, те пратингјано китапи, те читингјано правилна аетија, те на пратингјана кален, кола тане шејтанија, душманија е пейгамберескере. Те пратингјано кола кој напаќана ко ахирети. Мукена да масо вакерла ме паќава ко ахирети. Джане на кубар хоќе вакерна, браде джакате и силен, имамија, шејлерија, дервишија, давечие, сама, браде джакате, паќана ко ахирети. Ама е народо шукјарена таро, финансиско. Шукјарена. Ов паќала ли ко ахирети? Метумен пуча, паќала ли од ова мануш ко ахирети те ов е манушен ховавала им лела ле старо паре. Уништинела ле скоро дживдипе. Паќала ли ко ахирети? На, ме паќала одма, директно. На, мануш кова паќала ко ахирети ов дарала таро ална, ем дарала таро одговор кет ки кловел ангал ко ална, он никас скоро хакко на ете хал, ем никас на ете ховавал, ем лескеро, вакердо динари со исилјадва, со заработингјале никат на ете хал. Харами никат на ете хал, халалејака хал. Ама, адалеске да, ма паќан ко мануша сал де лафеа кет кава керел ме паќава ко ахирети.
Ме паќава кома нушаково амениле скоротано, чисто педантно, тега ни ме вакерава, а кава мануш паќава ко ахирети. Соске даралата ро ахирети. Даралата родова со овкерела, ске таиса кайтлолангал квалла, ема далеске джевапи кадел. Агерда завршинге макале, трине аетен сар, матела тумаро време, иншаллах, ко народно дерси девами, котар со ачирем, лилла il-Fatiha.